Pasibayo po, palakpakan tayo, ing Santísimo Cristo del Perdon, ating Birhen de los Remedios. Lukluk tamo po. Maya payabak po kaya katamungan. Para po king pamanintriga, king Cruzada de Penitencia y Caridad, mumuna tayo pungausan ing kapitan na ning Barangay San Isidro, i Barangay Captain Bernardino Talyao. May paoras po, among. May paoras po kay katamungan. Kambe na po, ning barangay sa sakupa na po, ning kaya kaming parokya Blessed Trinity, Barangay San Isidro, Barangay Maympis, at Barangay Alasas. Kaya be po, ding abe manungkulan, Barangay Captain Susan Serrano po and Council, Barangay Maympis, Barangay Captain Errol Pineda and Council, Barangay Alasas, at Barangay Council na po ng Barangay San Isidro. Palakpakan tala po. Matula mila pong yatad, kaya kayo ding malalarawan na pong apong Birhen de los Remedios at apong Santo Cristo del Perdon. Palakpakan tala po. Masaya mila pong yatad, Keti, ding malalarawan paul na po, ding magdalala pong biyaya, saya, lugod, at mit mong pag-asa. Pasibahay po, palakpakan tala po. Dakal-dakal po salamat at maya pa oras po kaya katamangan. Thank you po. Dakal pong salamat, Kap. Yan naman po, ausan tayo, ing presidente ng Homeowners Association ng Pilar Village. Si Sister Paula Aquino. Maya payabak po kaya katamungan. Payabak. Kambeda ring subdivision, village, at homeowners association asa sakupan ning kaya kaming parokya. Kaya beding karelang presidente at miyembro, malugod at matula mila pong yatad kaya kayo ding malalarawan ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Dakal pong salamat. Para po king formal apaman entrega, king Cruzada de Penitencia y Caridad, at king malalarawan ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdon. Ausan tayo po Brother Marvin Medina, ing Parish Pastoral Council Coordinator ng Parokya ng Santissima Trinidad. King lagyo daring talasal pantaya at balayan ng Diyos, King parokya ng Santissima Trinidad, kayabing kaya kaming kura paroko, Reverendo Padre Larry S. Miranda, matula mila pong iyatad kaya kayo, ding malalarawan ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Meging mabunga, makabaldugan at masaya po yung pamandalo daking kaya kaming parokya at komunidad. Sana ikayong darsnanda, iglugod, tula at saya adarlanda, gisinga ni impuso ning balang talasal pantaya. Dakal salamat, Brother Marvin. Katanggapan nila ring malalarawan ning
Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Kaniting pamandalo da king kaya kaming parokya kaya ni King St. Jude, pagkapilitan mi ing milablab lalo sana ing kasalpantayanan, miragdagan lalo sana ing lugod, at mibayo lalo sana ing kapanayan. Iting pamandalo ning Cruzada de Penitencia y Caridad, tinatag na ning kaya katangumunang diling obispo i kagalang-galang Cesar Maria Guerrero. Ing nasana ning pamamisitara, yapining pakibalwan lalo, ing turunan ning Ginong Jesus, ameng abos, at pagmasusyan laring sakramento ning kumpisal at Eucharistia, at milapit lalo sana lubking Diyos. Antimorin ning indong Birhen, kapamilat na ning Cruzada, aw sana katamuban ipakiting lugod ng Kristo karing pakakalulu, masakit, at mangailangan kapamilat na ning pamamiyat namong lamak. Mayayaos tamo ban misunduking misyon ning pamipasyag king maya pabalita karing aliwa lalo na ding magkasakit, pakakalulu, at detang epa makakilalang lubos king apong Ginoo. Ngeni po, ausan tayo, ing presidente na ning St. Jude Village Homeowners Association, ni Brother Florante Pascual, ban mo niya muri pundita ka amano, kim pamananggap, king Cruzada de Penitencia y Caridad. Among Pit Valencia, ing kekatamong Kura Paroko. Among Larry Miranda, ing Kura Paroko ng Blessed Trinity Parish Karing King Pilar Village, at kekayungampong sobrang parokyano na. Sobrang parokyano na. Makanyan mo naman po, kekatamungan parokyano ng apong St. Jude, magrasyang oras po, king balang metong kekatamo. Maragul agrasya po ing mipagkalut kekatamungan keni komunidad keni King St. Jude uling ding miindu pasibayol po kay bat ning migit kumulang adwang banwa memisita lang pasibayo keni King parokyata mo. Grasyang maragul po ita. Abe-abeta pong sapuan at abe-abeta pong tanggapan. Sana po, king kapamilatan na ning pamagdaton da derening miindu, busal tamo dalot dan sana pong apalaman paing kasalpantayanan at lugod tamo king apong Ginoo. At makanyan mo naman po ing lugod tamo king metong at metong. Masaya tamo uling panahon tapo ning Eastern ewari po at miragdagan iting saya tamo uling atsula at kaya betala ring miindu. Santo Cristo del Perdon, at indung Birhen de los Remedios, malaos ko po kiniking malukaming parokya. Kaya katamungan po, mayap at magrasyang oras, king balang metong kekatamo. Dakal pong salamat. Para po king formal apaman entrega, naning Cruzada at dingmal alarawan, ausan taya pong pasibayo, ausan taya pong ngeni i Brother Tomas Pamintuan, yung Parish Pastoral Council Coordinator ng St. Jude Tadeus Parish. Mayapayabak po, Reverendo Padre Pit Valencia, Reverendo Padre Larry Miranda, at karing menatad po, karing parishioner na po ng Blessed Trinity, ang po papures sinagana naman kaya tiking parokya ng St. Jude Tadeus, mayapayabak po kay Kongan.
King lagyo daring talasalpan tayo at balayanin Diyos, keti king parokya ng Sanudas Tadeo, kaya bening kaya kaming kura paroko Reverendo Padre Pedro Valencia, matula mila pong tatanggapan ding malalarawan ning Birhen de los Remedios at ning Santo Cristo del Perdon. Manano na sana ing pamagdalora king parokya at komunidad tamo, palabungan ng kasalpantayanan tamo. Pasik nanganda katamo lugod kin Diyos at kaparan tao. At ibayurak katamo kapanayan king panyatang ning kayaryan na busal tamo. Antimurin ipayabot mi po ing maragula kapasalamatan karing tarsalpan tayo at balayaning Diyos. Amen ibatan king Santissima Trinidad. Kaya abe ning karelang pura paroko Reverendo Padre Larry S. Miranda, king pamanatad da kay katamo, king malalarawan. Para po king pamanintriga, karing lamak, ausan tayo pong pasibayo, Brother Marvin Medina, in Paris Pastoral Coordinator, ning parokya ng Santissima Trinidad. King legyon ng mabilog a komunidad ning kaya kaming parokya, karing sablang bubuo king krusada at finance committee, kaya beding iganaganang damas at kabalyeros, apanimunan ng Sister Rolanda at Brother Ferdinand Aquino, iintriga at ipanibala mila po kaya kayo ding lama kareni, aali kumiking kaya kaming parokya. Dening lamak, sisimbolo na yung saop, lugod at grasyang ibat king krusada. Isundo tayo pa ing maya paparasan ng krusada di penitensya ikaridad na sopan at dinan pansin ding kapatad tamong pakakalulo. Ngayon po si Claude Tapo, ataw santaya Brother Rainer Maliwat, ban panimulan ing panalangin king Santissimo Cristo del Perdon. O maganakang Santo Cristo del Perdon, king mitmong kapanisyan, lalapit kami keka, uling ikamu bukod ing makabielunas at kapaldanan ke kami. Mipako kaking krus, ulin ing lugod mo king tao. Lunusan mo lahat pakayapan ding kaladwa at katawan mi. Antimong kayablasan king alang anggang mong lugod at pakalulo, ikintal mi ng malalam karing puso mi, ing tune at mabye kasalpantayanan, kapanaligan, at kapalsintan keka. Kinsablang sikanan mi, tuparan mila sana at igalang din kekang kautusan, at layon pamintuan ing kekang kaburian. Emina ipaintulot ing mikawani kepa-keka. Santo Cristo del Perdon, iligtas mo kami king sablang marok at antabayanan mo kami ngeni kapilan paman. Amen. Amen. Manatili tapong makasiklod. Ausan tayo po Sister Lina Toledano, ban panimunan ing panalangin king Birhen de los Remedios. O Diyos, igpami, pinili me ing Birhen Maria para maging indo ning anak mo at indo mi mo naman. Ipaniga po mi king lagyo ning indong Birhen de los Remedios. Ing sana mamungang kapayapan karimbalang balen, baryo, sityo at pamilya keting lalawigang Kapampangan. O Birhen de los Remedios, ampunan mungan sana't lingapan iting sabla, layon pakibilang mo sanang bandi mong tuni, uling ikaingin duning kay kaming tula at kapaldanan. Itangid mo laki kami, ring matamong mapaglunos at mapaglingap. King pamanuli mi karing pi bale-bale mi,
pabakalan mo kami, O Birhen de los Remedios. King grasya ang kailangan mi, ake kang inawad, king anak mo, Santo Cristo del Perdon. Ang mag-ari kang bening igpa, at ng Espiritu Santo, manggaking biye alang angga. Amen. Talakad tapo. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Manalangin tamo, O Diyos, ay alang sukad king pakalulu, kapamilat ng daring panalangin ning Nuan a Virgen Maria, induming mapamakalulu, pagkalam mo ing akilalaming lalo, ing malugod mong ganaka. Iti adwan mi kapamilat na ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyet magari kambemo, kametunganing badalay Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Luklok tapong pasibayo. Bayo po ing tauling bendisyon, au santaya po ing kura parako ng parokyaning Santissima Trinidad, Reverendo Padre Larry S. Miranda. Ban mo niya di takaamano king grasyang tinggap da pa uling milabas sa krusada, king karelang parokya, ampon komunidad. Hayapayabak po, pasibayo kaya kaingan. May payabak po. 2 months ago niya pong mag-meeting kami ding pari, king bikaryo, kantami balo ing schedule ning pamaglipat karing malalarawan at sabi na po nga mong Pete, pero sabi na ilipat yun niya mo after Holy Week. Ako man mo po may gadwa isip, agad-agad ko sinabi, okay mo po hamong. Niya pong lawin kaya po yung schedule, yung date, mag-extend niya palang 1 month. King parokya ng Parish of the Blessed Trinity o Parish of the Blessed Trinity. Anya, mira siya pong, yan, adwayang bulan ng pong lungaldo, at titang extension, bagyaja, buri, ding king parokya. Po, at maragula grasya, itang delana, pamisan metong, pamipalalam kasalpantayanan, at ikiting masabal, ang pong lugod, king indong birhen, at siyempre, king kakatang Ginoo, ing Santo Cristo del Perdon. Dakal na ako po dindam, sa biyanta ng milagro, grasya, blessing sa dinatang karing delawan ng krusada niya. Magrasya ya po yung parokya, magrasya langan po rin dadalawan da, king saug na po ning Birhen de los Remedios,
at king pakalulu ning Santo Cristo del Perdon. Nya among pit, dakal po salamat kay tang extension. Dakal po salamat at marakal a grasya ing kaya kaming pinggap. Miragdagan la po ding grasya niya po. Dakal la po ring mildinan grasya niya. Intriga mila po dening malalarawan ning krusada ning Penitensya y Caridad ding Virgen de los Remedios at ding Santo Cristo del Perdon. Dakal pong salamat tamo. Talakat tamo po para kintauling bendisyon. No nga adwayang bulan, kaya kayo apong lari, kaya kami adwayang Domingo. Ing ginuman at iliyak, kaya kayo. At keka antimurin. Kambe na nga mong lari, bendisyonan da kayo ngeni. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ngeni po, awsan talad ng parokyanos ng Santissima Trinidad, bangampanan ing dalit pamon para karing miindu. Lumapit tamongan po, din pong menatad. Den pong tao St. Jude, malyarita pong lukluk. Mamuna kengeni o yindung malugod at keka Jesus ko King Salamen at bus at bayu kesana ke kayu kumulut bendisyonan yu kesa king kalam yut lugud at kabang atike king dalan lalakad ilisya yukesa king marokagasgas mataming malabog pasalan yung ganap kanita balemi malagwa keng miras mamuna kengeni makona arapiu karetang balemi banang painturo dinan yu kesana king mala gracia yu antimong pabakal ke kaming anak yu antimong pabakal ke kaming anak yu. Talakatangan po ngeni bang ikanta ing himno opisyal ng Virgen de los Remedios.
kekeng patulunan, ikang minyetula, ampong kapayapan, kingin duming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbon mo, karing sablang dalan, at puro karing kabalenan, gagmen at ili, ing katahimikan. Sablang pisang, banam ponding bisitas, akekang delawang, o Virgen amaslag, dinganggang memalen, tigdalamong lamak, netulalang dakal, kekapasalamat. Tayanan iyong lagilablag, pamikalugod, agad linaganap. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng Yahus. Iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marot. Ibiye mo ing kekang lunus, panalangin mo king Diyos. Pasibayo po, palakpakan tayo, in Cristo del Perdon, ating Birhen de los Remedios.